paske m kon yon relasyon ak zami ex mwen a paret imposib. M te reme ak yon jenom, nou fey 1 an. Lem kite avel, se yon sem selman m te di sa. Sak vin rive, misye gen yon zamil. Depi avan m te avel, zami an te toujou la pou mwen. E se lem vin reme ak misye, m kon, jenom ki te kon toujou la pou mwen se bo zami ex mwen. Malgre sa, misye te toujou la pou mwen. Surtout apre rupture lan. Pou jan te kon trete m bien, m te fin komanse gen sentiman pou li. Malgre m te fe an pil rezistans, paske m kon yon relasyon ak zami ex mwen a paret imposib. Men nou kon, l'amou se yon fos ki telman pwisan, pa gen moun ki ka reziste avel. Ebyen, nou te vin reme. Aktuelman la, nou bral ge 5 l'ani ansam. Misye prouve m li remem an pil. Li toujou metem an priorite. Li pa jam bam kote pou m pase ak ex mwen. Men, piske ex mwen, li tou fe enmi ansam avel. M senti se mwen ki krase amitye ya. Men mwen reme misye an pil. Eske nou we relasyon sa dwe krase ou bien kontinil? Pafwa, m kon senti m impuisan fas ak sityasyon sa. Se sa k fe m mande konsey. Koz, lem jwen plizye ide, ket moun, map kon ki sa pou m fe.